Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yafuqu hamdal hamidin, hamdan yakunu ridwan wa mardiyan inda rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-akramil aslaf al-qaimi bil adli wal insaf al-man'uti fi suratil a'raf al-muntakhabi min aslabis syirafi wal buduni syiraf al-musaffa min musaswi Abdillah ibni Abdul Muttalib bin Hashim ibni Abdul Manaf alladhi hadaita bihi minal khilaf wa bayyanta bihi sabilal afaf. Allahumma rabbi syrah li sadri. Amin. Alhamdulillah, beda saya main HP, beda saya ngamira, ngarate sang kaca gula ustad, pulan kita viral. Kita nyanyi, yang uncang ke Holiliasin, yang uncang gula besti. Gulai kalak tojuk benih pun apa porkelap ngitek pani kata kok ngecat kemi atas. Tauning nape kebentaman Nabi beda Allahumma ngireng ajunan amin sekadin tinggi. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Amin Allahumma amin. Amma ba'du. Mun amma ba'du si amin buk. Masyaikhina al-afadil, para alim, para ulama, para habaib, langkong-langkong Sayyidil Habib Umar bin Abdullah Bil-Faqih, sareng ajunan pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Rawdatul Islamihi, salerana mulja Kiai Mursyid Ghazali, matta'anallah bituli hayatih. Moga-moga beliau paring na lancang umur, moga-moga beliau paring na sehat wal afiyah, dan moga-moga beliau kak dinto barokana akili dak kakaula kalaban panjenengan, barokana bengasepona beliau akili dak kakaula kalaban panjenengan, barokana guru-guru epon beliau akili dak kakaula kalaban ajunan, sehingga kaula ajunan tetia orang sepajra, tetia orang sesukses dari dunyah kantos akhirat. Amin Allahumma amin. Ajunan salana semulja Kiai Busri Said, juganan ajunan salerana Kiai Rafiq Amin, juganan kepala tisa sehadir saat mangken eki kak dinto kepala tisa Muktesare Bapak Fadal terjuga piji seabtina hormati jugan sadaja para panitia pelaksana asatid siapentoh dak ke lembaga tempat kak dintoh. Moga-moga ajunan sataja kengi ilmu semanfaat sebarakah, dan moga-moga foto-foto ajunan sataja sengap tidak tempat kak dintoh sataja na paring tadi orang mulja dari dunya kantos akhirat. Sataja wali santre hadir saat mangken, juganan sataja para alumni saya sengikuti live atau hadir langsung. Saya dari Jakarta, juga dari Sorbaja. Si alhamdulillah kabar banyak hadir. Moga-moga usaha ajunan saja bareng tambah lancar. Ekonomi na paring tambah jajah, paring tambah nyaman. Juganan saja para hadirin hadirat langkong-langkong santre seewi sudah siapa napa santre malam mangken. Moga-moga saja na ajunan kenga ilmu semanfaat sebarokah. Sebini paring na andi laki segan lu kita mare segantang selake mantar bi Allah paring na bini serap lu seratin juganan secara khusus Jam'iyah Hadrah seluar biasa asmana ingki kak dinto idkhalus surur
memasuk kebungaan. Apa-apa maknya mai idkhalus surur, karena suara adalah karma bunga. Ya Allah inalekana gela maus marhaban kak dinto rasana bulun kolek jaga kapi. Keng tahu ning bulun kolek sekamah. Moga-moga panjenengan paling tambah maju ini, tambah sukses, kabiaki suarana. Sound system ngereng mic pamunyi situng, angka paranying pacek saena, volume angka kabiaki. Halo halo, mon peka deki minta ka panitia. Jak minta ka gula. Itu akinah tukang son manter masuk surga ben son-sona. Tukang shooting pada mantar masuk surga benting shooting na. Para ajunan saya sami mulja, abdina cek sekejap bisa haus tormator paling abid 20 menit. Sebab dan gula korang, cek kita ada malah korang. Dan gula malam datang kol 10 malam, kol telok jogo, ketak corak pecah, sampai gula gitu tak jogo dan gula. Jadi cek nyon apa kapora di dalam keadaan tak sehat saya kesosata kok tak bisa hadir dak ke tempat keadaan to. Ben saya kesosah boleh dan gula sampai len pasa tak ambu sama sekali sampai di bupak petolekor. Jadi nyon sapa ya bagi coba deh paju kana. Ya keng meskipun tak terkenal seperti halnya mat tinggal selagi jalan tu Mekah. Kelebun morleke, kota bereng sampang gak selagi viral, masya Allah, alhamdulillah. Ketipun apa kabar sayan saja tadi? Nik bini buk saya saja. Kak kakak saya hadir saya saja ini. Panjenengan saya, masya Allah, moga bareng terus sehat, terus bunga, terus jembar. Bagian semalarat andi anak, moga bareng cepet andi anak. Oh bu, saya amin dengo denah. Mun si dengo de sekita andi bini, andi anak ben sapa. Mun tak keng tetia geleta. Moga-moga panjenengan si andi otang, paling cepet nyerah otang ah. Neser saya otang nih. Moga-moga bagian kek lakian senamen anak ben malam, moga-moga paling cepet tombo. Oh ngakuru doa amin nah. Saya sakit moga-moga paling cepet baras. Neser tatangkeun sila ko nyanda. Mungkin paling saya saja tadi. Alhamdulillah. Salatan ma'assalam mukate pada Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The King Prophet of Muslim. Raja di atas raja, manusia di atas manusia, makhluk di atas makhluk. Seluruh makhluk cinta terhadap Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Nabi Muhammad cinta terhadap kita. Allahumma. Pertama, perkenankan abdina tormator dek keajunan. Karena mangken kak dinto berhubungan kalaban wisuda, berhubungan kalaban anak poton panjenengan seepa sekolah neng tempat kak dinto, maka tentona abdina wajib mator kaangkui anak poto. Anak kak dinto manabi caepon orang lamba sebut kalaben gentongan ateh leres pana papunten. Anak kak dinto manabi caepon orang dimin sebut kalaben panyambungannya bah tanghi. Apa-apa anak kak dinto mai sebut sambungannya bah. Apa-apa anak kak dinto mai sebut kalaben gentongan ateh. Karena anak kak dinto benina mung itunya. Sebisa masalah medek kakaula ajunan, tapi akhirat juga anak poto gula ben panjenengan bekal nyampung. Saporan nah, mun korokeng tatang ke bapak, umpama gula ben panjenengan mateh manterlan cenga umur. Mun panjenengan mateh, injek engko tak ngucap mateh lu. Ya manterlan cenga umur kabeh kah? Ya masa tak mati ya. Odi amalolo. Odi atto. Oning napa bidan odi ben mate. One, mon odi aku li. Mon odi mon ili kuli. Aduh wala de pak de pengajian lah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mon koroking tatang ke bapak, manabi kaula kalaban ajunan itikane sareng Allah mate. Paling apol
sia tahlil petong areh leres mana pabuntan. Nika kadang akemi tak kela. Bener tangki. Aduh kadang mun ojen tak tahlil, bener napa punten. Nika si banyak nang compok nang lar-lar Pak. Mun kanto kan lebih lambe. Kesambu gula peran ngocak di lar-lar. Gula kanto dari lar-lar. Jalan aspal. Gula jalan gula pokol belu karena isya dan gula dak kak dintoh langsung berangkat. Setero dari compok ke pasar Torjunan kak dintoh sejam langkong, sejam lebih. Ya Allah, beni pun apa beni jauh, keng jalan tol, tol ngan tol. Mungkin ya cor sakoni, cor ancor. Ke mursid depak ke compok, abban na letu. Nih kaki ontong ke mursid, orang Bengkalan Sidulla panika. Nyari dan gula cepon hari pertama tedung pasar kedungdung karena tak ketemu pada benreng orang nyari hilang orang nyari orang hilang gak bisa neng YouTube tahu YouTube ini makiai ya alamat tuh isare kerampenang akhirnya pas tedungi kedungdung kira pikiran ngidi yang YouTube boleh para maurib mangkat marin subuh atanya ke supir cong de mari cong kiai tak kira bedero mana encani ya eko cak di lar-lar eko marin ni ke oleh seminggu entar boleh lebet dejah terus menuju dek ke tempat dek lebun entar ke kades boy ku atanya idi make Wahyudi ternyata ada pak ke pasar Ringkoning etabrak mobil dari Probolinggo keng ontong buk oleh PSC bisa kiketen gula mandi dere nyaman Sidulla sampai makin gula tak lupa pah sakak dinto keten gula sama nak ente cepon entar kamal amal engki oning kake Wahyudi ya tak tahu Wahyudi pas here ke Wahyudi je tada gula ni ke beni kiai tapi can orang ustad gije orang ustad can dul mawi atanya man ke aman tak nemo akhirnya pah bi ke lebun atanya tat Wahyudi je atanya kiai Wahyudi gua depak ke compok mandi dere pas sakak dintoh ngereng panjenengan alengki cepon aptino laman di dere ni serlawatwa ngereng ya atori aingah eko ide orang kuai. Sampun kak dintoh, bi gue tanya dari kak Dimah dari Namira, abid oleh setengah jam pah tanya saya kak dintoh. Kak Dimah ke Wahyudi. Abuh gue kan absaab. Lain kak ngabele katan gula alhamdulillah dan gula oleh borokana ke Wahyudi ki paringi odi bi Allah padahal gula can gula lama teh la tada iko. Ya Allah, ni ka gula berokauku. Mangkana ni ka tak mate. Bah bereng kamal boleh. Nyaman Ustadz Zubaidi. Gula kaun jangan kamekasan. Kak dinto sampai depak kaum full. Seterongun jangan gula ngojek kepon. Ya Allah, leng. Depak karoma tak ketemun ban gula. Oleh siapa napa bulan, le temu mate. Jadi mun ngonceng gula tak kok mate. Mun intar karoma. Salu ala Nabi Muhammad. Laule 20 menit lah. Lanjut. Ya mah tak cocok muda. Salu ala Nabi Muhammad. Anak kak dinto panyambungnya bah. Mana bi beni anak pasera mana bi gula ben pancenengan sake. Pasera sing ngurusa mana bi gula ben pancenengan mate. Mun beni anak sobung bapak. Keng mun anak langkong anak sesoleh. Langkong anak si munbuk, langkong anak si asakola dek tempat kak dinto. Maka anak kak dinto bekal untung, anak kak dinto bekal majembar, anak kak dinto bekal mabunga. Beni namung mabunga nang itunya, tapi nang akhirat juga mabunga. Allahumma. Paserat angki bapak. Orang kadungdung, orang muktesari pada khususnya. Beda mulai lambe reng lentang, maleng rajah papaan takae. Ngicok sampai ben malam lema umpama. Pan mati apa ngucak sakak dinto kanan. Nak engko ben malam ngicok sampai lema nak. Saya ngak benak ya, saya ngak kakek nak. Karena engko ngicok lema ben riah saya ngak cok korang dari lema mun bisa sampai peto atau benem eko. Beda. Kengki letada. Karena orang sepo hakikatnya satu jekap bi ipamuljah leres pana papunten. Sehingga Al-Imam
Abdullah Ba'alawi Al-Haddad pasir asmana. Ada lailang kabeh. Bener debun mak ke Hodil Yasin Bengkalan. Sengak mun ngajar reng watua ustad laonan. Anapa mak harus laonan polan mun reng watua re kerso. Napa kerso? Ker tak gelem masuk. Mangka namun mak ke Hodil ki nyanyian beni pun apa keng ilmu tero masuk akina. Pasir ada buhi puru. Ada lailang kabeh. Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad pasir asmana. Pada benak kena tika. Napa dabuna? Ni'amul ilahi 'alal 'ibadi katsiratun wa ajalluhunna hidayatul auladi. Nikmat Allah saya parengake dak ka umat Nabi Muhammad. Nikmat Allah saya parengake dak ka makhluk kak dinto banyak. Tapi nikmat saya paling raja. Mana bigula ben pancingan paring nikmat. Saya nikmat kak dinto anak poto sesae. Anak poto seso. Leh. Sapora na bapak. Gula ben pancingan kak dinto andi obu nikmat tak nikmat. Nikmat andi lisan nikmat tak nikmat. Tapi sateja kak dinto. Saya paling nikmat dari sateja kenikmatan. Mana bigula ben pancingan andi anak poto saya bagus. Makanya ke Hasan Huda lo macam ada bu almarhum. Anak kak dinto pada ben miniatur tunyah ekwa. Sesuai kalau ben kitab hikam. Manusia kak dinto pada ben ekoca alamul asgar. Ekoca alam keni. Makanya dan gula pas anyanyi nyanyi ke Hasan Huda. Coba pancingan oning bumi tangki. Tanah. Jebun kiai gila mon lamba. Semun imtihan ojon tak kelat ken kanton ekwa. Mun mangken alhamdulillah ni keaman beda paving ni ya Allah. Keng rogi tibi ke mursid paling. Enten. Ya Allah ke mursid ni. Kenapa? Sompengan. So, apa itu? Ya Allah kiai. Ni serah ajunan kiai mantan lanceng umur kiai. Ya Allah. Macik saran naring dina ya. Oning bumi ajunan ini. Bumi. Ngecid deki je. Nelau ojeng alhamdulillah ojeng corak berseri kana lebih sejam corak anda ya. Sampai kol telok siap ajunan? Kol telok? Beres. Iya mon kol telok sorry ya. Ubur-ubur ikan lele. Iya mon lebur nguncang pole. Lah depak de mbak pengajian lah. Anak manusia kak dinto pada bentunya. Pada ben bumi pas bumi terotom buat tergantung dari orang tua. Bumi tero etamena kalau bentamenan sebagus tergantung orang yang ngelola. Mangkana apa nih ikan nyanyi sagak dinto. Bumi andi repe, manusia andi repe. Bumi alam raja, repe naya jaraja, manusia alam keni repe. Pernah ya ni keni mayu ibi tongah bumi andi reba tangki nekangan nekan reba padi pada termasuk reba manusia pada tanda kala obu reba alis sebi reng bini kadang ikan tak aduh dok ke deki gula ni kan reba bulu kecak tinggi pemetet reba songot bagian kek laken reba janggu reba kayak lakin siap bulu dah reba beda boleh reba tak ada beda coba pancingan oning gunung kan sar gunung kan to tanghi tanan ramama kan ra gunung deket oh jak colok ring ararongin omongku salah tak ada eten ya Allah on demapote tak kira ojen. Tak kira. Ni kenyarang joran ke mursyid. Yun jenga kecompo hu laku. Buh, cek mun rang sarang ni kemangkin Masya Allah mantiongku. Mun ni compo kadang amit. Kau tangaring bini isabe ya tas genteng. Mata aman dia malaikat tege tako. Ki, tangki cora ondem pote tak kira ojen. Mak cora cukup aing pote tak kira beda-beda. Neka aing tadi, oning aing tadi.
Bumi andi aing, manusia andi aing. Bumi alam raja, aing ayah jaraja, manusia alam keni, aing ayah ni keni. Amit amit pelo, aing. Coba, aing. Kemi, aing. Beda aing si rajaan boleh tak le beda. Bumi andi gunung sar gunung, manusia andi gunung. Bumi alam raja, gunung ayah jaraja, manusia alam keni, gunung ayah ni keni. Amit amit, elong si montok gunung, kopeng si montok gunung. Beda boleh gunung tak le beda. Gunung Semeru. Ada si Andi bagian ni binian. Bumi andi kuah, manusia andi kuah. Bumi alam raja, kuah naya jaraja, manusia alam keni, kuah naya ni keni. Mun be lambe osom kuah, mun mangken bedekia kuah. Bumi andi kuah, manusia andi kuah kia. Amit amit, lo benga kopeng kuah. Lo benga colo kuah. Lo benga elong kuah. Beda boleh kuah tak ada beda. Aba lengkap manusia kak dinto, lengkap anak kak dinto. Manusia soki tergantung kaula kalaban panjenengan. Ece tak katipuan apa anak poto gula ban panjenengan. Jadi orang kak di mabis haus. Mun andi anak poto se alem, andi anak poto se soki, andi anak poto se bagus panjenengan bunga tak bunga. Ngereng bektebegan. Umpama panjenengan andi anak an asakolah neng tempat kak dinto Raudatul Islam. Sampun kak dinto elomba Fathul Qorib dak Kabupaten Sampang tingkat Kabupaten Juara Situng. Coba langsung karena juara tung elomba kasor bajah tingkat Jawa Timur juara Situng dia. Karena juara Situng dia akhirnya pah naik ke nasional jadi juara tung dia. Coba bu jujur. Pahatanya beda orang atanya dari Bandung kumaha damang atuh. Iya tahu kia kena tekani sekoni. Mahu koroking reng mukti sehari saya tahu ya. Panjenengan si andi anak saya penter engki. Panjenengan si andi anak foto saya soleh engki. Saya juara situng engki. Coba dan gula beli anakmu 1 M. Bagi napa punten? Bagi napa punten? Bagi anak apa? Anak kak dinto tade jual anak kak dinto mahal. Mun korolake buk beda sorat ce. Bener napa punten? Mun lah tak cocok pabelih ke bapak. Pada kak tanggi bagian binian pabelih ke patobi na kak. Mun lah tak cocok, mun lah kata apsa aben malam. Le mun lah sediron larwa. Tak ning terus sakit. Pengumuman bagian ni bini mun minta telak ke selake maka arwah tak kira ngiding baun suarga. Ah, ngitek deki je. Ya, mana bektebegan panjenengan andi laki celeng gelura. Bektebegan nih kan. Seceleng pagi setru ki lakonokolan. Tua. Pas kak dinto. Beda orang sorbeja tanya ke panjenengan. Mas, Mbak, Besti, kamu yang punya suami yang agak hitam itu ya? Iya. Yang lakonokolan? Iya. Yang setruk? Iya. Saya beli suamimu 100 juta. Bagi apa punten? Bagi. Binin sapa roka? Ada gelak kabeh. Pai jual lempian kak. Ya Allah, pantesan ya Allah. Nikah seraja otang dari panjenengan bu. Gula tahu kaman seraja otang panikah.
Mangkana ngagui songkok-songkok tepote terbunter beni pon apa tak koe pangki. Gula bisa nebak. Kamaan sira jotang serwat dari binin lah. Ya beni panjenengan tak kok salah. Ustad daripada etek guru kada aja. Nika ustad nika ngitek yang ijek aja. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dadi anak kapitro bagus sekalaban orang sepola respon apa punten. Sabalikat. Karena anak nikmat secek raja namun dadi orang bagus, maka mun anak meruwet, maka kak dintor ruwet bener napa punten. Anak amit contoh umpama andi anak nak kanak denguda umur 20 tahun naudzubillahi min dalik pah meler lako nyabu ruwet tak ruwet. Andi anak bini malam salasai kibadul mawi. Malam Rebu kibamat tinggal. Malam Kemis au beda kebudin jawon. Aduh, malam Sabtu lagi kibadul lo sampang. Ruwet tak ruwet. Tanya akidah mana? Jauh nyak tanyaan. Jawab boleh. Ubur ikan lele. Nyak tanyaan le. Arokan ruwet apa punten? Anak meruwet. Manabi anak kak dinto te pa sekolah. Anak kak dinto bekal masake ate. Beni namong itunya. Tapi juga akhirat. Manabi anak kak dinto tak tahu ngaji na'udzubillahi min dalik. Manter gulaban panjenengan. Kalaban borokan na ke Ghazali. Kalaban borokan na ke Lili. Sadaja na. Sa tempat kak dinto sa sekolah. Kengi nga borokan. Keng kili na borokan. Gula pada muka-muka sarang Allah. Pareng na. Tetia orang sejaja. Dari dunia kantos akhirat. Anak foto sami. Karena cucur bapak. Anak kak dinto. Tada karena potran kiai. Mon potran kiai pakuntati kiai. Karena iduaki. Pola na potran reng tani. Umpama pas tati reng tani. Punten. Polan anan. Bajingan. Pas tati bajingan. Punten. Paling tati copet. Ya kan bida tanggi. Cucur buk. Gula kak dinto bapak te kengasape. Ampun almarhum man termasuk aswarga. Embu tani. Asli reng tani buk benih kiain sama sekali. Kak dinto ki mursyid deh pak kacompo. Keng ten gula muntuk 14 tahun. Embu ten gula kak dinto kala ko na atani. Paling marin isya mangkene ki maca Quran sampai deki kol tung malam. Kol telok jaga tahajud sampai subuh marin kak dinto pah berangkat ke lokasi persawahan. Sampai mangken bi gula roca atani kangkuy ngakan berkat tanda reng tua. Aba anan reng tani gula bukeng pulan muat tebun ke holil ngan reng arape ko. Sallu ala Nabi Muhammad. Nik kan nih belenten gula noro ra alwan nih kalora. Karena bapaan abi nih anan kiai. Jadi bapaan kain toh nongko anan kiai. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus yang ki. Taulah kalaban panjenengan artinya apa? Cek sampai pesimis kena kampus. Cek sampai ngitek. Cek sampai kubeter. Mana bipotra gulaban panjenengan tropeti orang bagus. Cek kubeter bekal bagus. Keng orang tua nah harus atrakat. Orang tua nah harus atapah. Karena canreng lamba ruah. Morongkih buana kelentang. Mun lakor pinatengkih makibudun ngalantang iko. Kanengki masuk akal bani. Jadi orang tua bapak, orang tua empuk harus andi tapah, harus andi terakat, harus doa ki. Aduh ya Allah taala alaina insyaallah. Hui. Munda jan abid kena laule sajam padahal. Ya Allah. Aduh. Mangitek. Ngakungi raja Juna. Napa? Ngakungi raji. Engki. Situng. Aneka corak takwa, takut pada yang tua. Ya Allah. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Allah panas. Teh dingin nom napa kuna ni beri teh munda nikah.
Dan apa terus lagi. Orang tua katipon apa terus andi anak sebagus lah dem atau kang syutingan. Pakai syuting gue lagi. Masuk YouTube gue lagi. Napa nyaman YouTube? India. YouTube gentang. Halo, deki mon i-upload berikan nama Wahyudi Effendi yang keren ya. Huhuy. Terus lagi. Orang tua embu lebih-lebih harus atrakat tanghi. Harus atapa tanghi. Mun bapak kan karo flash disk. Mun panjenengan patapaan kan reng lamba. Katipun apa? Senyimpen bagus atau bebun tanah tergantung panjenengan. Karena embu mun adua cek santaan. Mangkana nyanyian lamba kesakan oning panjenengan. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui anak serta bapaknya. Kanengki tetih bini embu kak dinto sebut kalaben patapaan karena patapaan harus atrakat. Bede kiai asmana Kiai Anas potrana Kiai Besori Alwi pernah mireng Kiai Besori Alwi tadi. Kiai Besori Alwi kan tu ahli Al-Quran bede neng Malang uning Malang kama Malang mata bidabit kabar barisan. Malang beda ulama raja asmana Kiai Besori Alwi. Kak dinto ngakingi potrah semasyhur semangken ke Lutfi Besori. Pas beda pole Kiai Anas Besori. Embu ota bapak ekwa. Marap bapak pada atarakat kia bah kerokok-rokokan. Nah, deki kerombun malola saya kebay beni kerombu bapak pada. Tangki. Baik kero tempuh kia kambu. Deki ketempuan ria. Bapak ota bembu harus kompak atarakat. Keng secek sarana embu. Maka debun ke Anas potran ke Besori Alwi pada pak telo bersabon apa? Situng 2 telo tunggu sejam ibang. Deremai pakun pada apa? Nomor situng embu ota bapak kontrakat montero andi anak sebagus kon pa banyak maca Quran ego banyak pon apa? Panjenengan pernah mireng tangki beda pesantren Pamekasan Kak Dinto nyaman pon tuk pesantren Tabetah pernah mireng. Engki mangken li antara panakan kita betak itu sepoponah tetih bupati. Cepon gelek tim Kak Dinto ya Allah alhamdulillah. Mangken tetih wakil bupati Ramahfud kan itu dari Tabetah. Juga beda ponduk pesantren Penyuanyar pernah mireng. Coba beda ponduk pesantren Paiton Nurul Jadid Tanjung Oning tanghi. Kak Dinto kapi santren na belasan ibu bapak. Ana apa mak pesantren na belasan ibu? Bengesepon Kak Dinto atrakat Al-Qur'an eko. Pasera asmana Kiai Haji Abdul Hamid bin Ithbat bin Ishaq. Di antara na Bani Ishaq ento Ki Muhaimin Abdul Bari. Sabelan juga sareng karongan Kak Dinto. Beliau Kak Dinto atrakat nyaman asman raji nanya Halimah. Inane kana atrakat mulai dari mantan anyar sampai 20 tahun. Mun abedia potrah. Apa yang bahasa na? Engki mun akabedia potrah na. Sekeni dia mulai kada kana. Mun Apollo ngalake ban si bini maka caepon hatam Quran tung ibangan. Telo polo jus deh kayak. Beni jus marjan. Beni jas jus. Tung ibangan telo polo jus. Marin Kak Dinto pahaba di potra. Di ponduk jeraja kapi. Lah cereng Al-Quran Kak Dinto obat syifa. Benikeng koro andi anak foto si bagus, tapi gula ben panjenengan bekal bagus. Makanya beda profesor asmana Muhammad Zahra. Kak Dinto mau kitab, mau buku karangan profesor Dr. Muhammad Rodi dari Amerika. Mun orang Kak Dinto maca Quran, sesuara na pahekeding dek kakopeng, maka caepon semakin kuat imunah, jen sehat caepon. Jadi len pasaku laku kapiaki baca tangki. Mun kol 12 malam tabun mak ke holil yasin. Ya amik atas pate. Amik bebe odi.
Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Qur'an tanghi. Dadi mun umpama Al-Qur'an kak dinto panjenengan mun pah sampai 30 juz tak bisa mun gabaya anak. Ya mak pola bisa maca Fatihah bae tanghi. Marin Fatihah waladhdallin. Pah langsung sebini amin. Ya mun la Fatihah tak mampu karena syahwat tangki maca bismillahirrahmanirrahim. Oh tak mampu kiai syahwat tangki kiai kalau bini abdina glowing, ya panjenengan langsung bae maca bis. Karena dabun Asy-Syaikh Ali As-Sabuni nang tafsir Ayatul Ahkam, caipon titi nebak kento mimbak til Quran, Al-Quran kiai ku. Mangka nang umpama pah gabeban si bini, bis. Ya paling anan dadi supir bis ya bamatura. Pakon patet di ahli Al-Qur. Mun Al-Quran panjenengan la tak bisa istiqamah, maka pilihan si nomor 2 panikah. Kenapa si nomor 2 sebut lagi nah? Pakon pa istiqamah maca solawat, maca pon apa? Panjenengan oning ke Musli Adnan, beliau kak dinto ngakungi santre 2.500 gratis kapi. Mun pas gula andi santre 2.500 stres, mun pas gratis kapi. Mangkene ka marabura nizar. Masya Allah, santre na gratis kapi, anak foto na soleh kapi, apa? Bacaan na solawat ni kacepon. Nah apa solawat? Sallallahu ala Muhammad, sana pakale, paling sakoni, pen ari pen malam telopolo ebu. Iku ah. Mangkana foto na pa bagus, anak apa? Telopolo ebu. Mun gula ben pancingan, siapa napa ebu? Coba. Kayak laki curcur pen ari pen malam. Terus andi anak foto sesoleh, maca solawat khusus anak foto sarpona kali benare ben malam. Mayu curcur. Satos. Oh. Bagian binian curcur. Wak bagian budi teh temui ku. Yena apa na saya temu mun tak maca sekali. Buk. Solawat tinggi. Sebu. Engki ustaz ku ah. Tak percaya. Lah ni kehadran ni mangken kan ngajari solawat gula ben panjenengan. Ngereng solawat tek aja sekejap. Manter teti hadiah ada ke anak foto sesui sudah mangken. Teti hadiah kangkui anak foto se ajar nang tempat kak dinto. Teti anak foto se salihin salihat kapi. Teti orang si sukses kapi. Sutingan gula deki pah tema setan tak padang cetan. Ngereng siap hadra. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Lawan kelungara. Sallallahu ala Muhammad. Insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam. Sareng ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Materi katrema ya Allah ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu alaihi arang sareng pakompak ya Allah muga-muga kelaban barokan sholawat saat mangken anak foto saya sebut tempat kak dinto teti orang saya sukses sedaja ya Allah paringi abdina sedaja anak foto saya sukses ya Allah paringi abdina sedaja anak foto saya saleh ya Allah sallallahu alaihi kau dihitung boleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kegenteng nih kah? Jika anda ingin liburan, carilah tempat di gerbang salam. Jikalah engkau ada Lailang kapi. Jika anda ingin liburan, cari tempat di gerbang salam Pamekasan. Jika anda ingin cari pasangan, carilah anggota Jam'iyal Hadrah Idkhalus Surur di Raudhatul Islam. Nikah kan beda si celang manis. Oh lao. Manis saya buang.
Terus. Majlis kak dinto wajib mun bade mangken, tak bade ben lamba wajib mun mangken. Karena lagu mangken kak dinto makhireng maturan pada ben India kia mangken. Bodereng sake ate, ku tak paham lagu. Tresna bula bentika, ampun tada jalana beni karena tak tresna. Tapi bula paksa ape sakla bentika, ongku cek sakena. Arwah bahasa Madura lah dah iya. Mun lambak maki bahasa India mendidik. Beda neng arut. Gula nyoba ajar arut pah lagu India lambak gula tak lupa mulai lambak. Dek nikah. Tumpasi ae. You muskurae. Tumni na jadi kya sapani dikae. Sampai mangken gula tak lupa. Ben lagu kak dinto ternyata mun cepon nak kena santri si ajar arut ni kayak kocak beharoman artin je kaya Nabi salam alaika bisa contoh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika kan genteng tangki mun mangken maki bahasa Arab dimah yang salbut kadang contoh mangken saja terkenal nang TikTok sakak dinto il kalam lau kana ya'bar al hanan kuntul inni bahibbak min zaman lah kata ning terus aki mun ya gula nemu ni masjid agak nikah pah beda irsi era nak kata nikah marin adon duh mangkei kota babi gula ini kan solawat cek nikah artian masalah percintaan il kalam laukana ya'bar al hanan seandainya kamu tahu bagaimana perasaanku saya ungkapkan niscaya cintaku padamu sejak dahulu. I love you sayang. Arten ngan ka sama tak salbut temun mangken. Dari kak dinto majlis akata itu khalu surur serang. Lagu-lagu sikus bagus. Ajar nih. Reng mon reng lambe sete ku tak payah kocak bujuk langsung. Anapa? Polan bu subuh, bu embu la toju adikir. Mon mangken. Butok. Anapa me kocak butok? Bu subuh embu la main TikTok. Pengajian main pung pelempungan roh. Ya Allah. Keng saporan cek nyosoy tanghi. Mun nyoson na kebudin sekolahan. Walan gula kaun jangan riberin. Aduh ya Allah, salalah gula tepan lesok. Pah beda obat ya adan. Sambil nyosoy dek ni kan. Salah ki andi anatung. Ki jamu janda muda. Derem macan gula cek rengariai celing. Kau ustad jandul mawi. Te celing iman tak kau tak nemu boleh. Terus tinggi. Jadi maki beda kerja si nomor 2 mun tak bisa istiqamah maca Quran pakon pabanyak maca sholawat pabanyak maca sholat manter bisa ngamalaki kapi Allahumma duh remare laulai sejam lebih lanjut yang nguncang boleh cek kerokeng olen ngampong bah kapi akhirnya ngereng terakhir anjah kita terakhir kah mayu sekarang tambahan nah walan cabisan lamare bagi ari berem pare kana ya tan gula tak benta cabisan wallahil azim mun bade kiai benta cabisan ulama su jonjang boleh abang kiai bani untuk ajuan agama haram hukum bade kiai benta cabisan haram tu saraja keng lebih tusah bade ustad nguncang kiai tak cabisi Antan kiai ni kebeni agatan ni bahkan tangki mana bi daerah compok lar-laran. Kadang mun imtihan bercerai ni kan tu beda tangki. Tada tangki. Alhamdulillah. Hadra cek gendeng kak dinto. Bahkan mayoret. Kenapa nyaman? Drum band. Ya Allah lebur gula ciling aki status. Beda left. Ya Allah mantar paling tambah maju. Cek lebur ten gula. Seneng luar biasa. Terparing na istiqomah. Dia pak kamma gula.
Mun elar-lar kak dinto biasana beda jaran dari Prajon, jaran dari Sumenep, hargana kadang 4 juta, 3 juta. Ya Allah, mun nembuk cek kadang bunga pagunan apaan an lulus sih kuang. Nih kajaran nah 4 juta 3 juta. Mun jeng mau beli dari Mekasan, jauh dari Bangkalan, kadang beri 1 juta. Berarti mun simpul lagi kiai benjaran. Larangan jaran. Bener. Tapi kapikan untuk anak foto tanggi. Mun lah anak foto bagus napa setek kabunga. Tak usah juara nasional, juara situng beuy ceu nya banyak juara situng. Wuduh, ceu bamban kadang ben bukempuk sia benta tak mari seminggu. Lek tang anak tsunami roh. Aro juara situng le, edel make lili. Aduh tege tatangkeun cirep-ceban bade mercona apaan. Mator ke mursid, anan buk tsunami, ya area ubah lu, anan buk tsunami ruah, encan juara situng, nih kak lampun seminggu ke benta tak mari sakale, pada pun ke mursid, engki lekar juara tung, mangken ke mursid juara apa, juara makan kerupuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi je anak tak kelemare ka benta. Dari kak dinto anak mentro berprestasi ya, anak mentro bagus ya. Mayu maca solawat ku kangku tadi. Gula paringi guru solawat kak dinto paling sekejap je pon mun maca solawat 3333. Bi gula benar ben malam tahadus bin nikmah tak pernah itu bengi kak dinto. Tak kena setengah jam. Mun pangtapangan, iki bepangtapangan, iki bedung tedungan, korce pangtapangan kabinin. Nah. Tak sampai setengah jam nari kak dinto. Sapa gelaro kana? Tat sabar ya. Ngalagi sa bedero mulai kade tat sakur kana. Empon agaja. Sallu ala Nabi Muhammad. Seterakhir nomor 3. Dabuna ki anas potran ki besori alwi. Mun keng solawat la tak bisa istiqomah pakon birrul walidain. Panapa birrul walidain? Pabagus kareng tua dua iku. Mun siki badereng tua duaan tapi aki sareng panjenengan mak ngecid deki deh. Birru abaakum tabun Rasulullah tabirrakum abnaukum. Pabagus ban kabida kareng tua dua maka panjenengan bakal andi anak sepoto sebagus iku. Amin Allahumma. Nang ayat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Hei orang muktesare, hei orang lenteng, hei orang kadungdung. Lu ngino mah lu. Oh, letak panas lah. Bismillah. Hui, manis. Pasir saya gabay ini. Bu nyain nah. Menunjang gula boleh laku jenis manis. Gula sudah manis. Hui. Terus lagi. Panjenengan pamasitung ke Allah, papercaya ke Allah, tada pangeran selain Allah sampai bila bayi. Tapi wabil walidaini juga kareng tua dua bagus. Mangken ngereng. Abba kak dinto manabi cepon nak kana santre. Beda faidahnya mana lil ilsok. Panapa lil ilsok ketemun langsung. Artinya sa kak dinto. Sebagian mufassir ada bu. Lebih-lebih profesor, doktor pasir Aban Najwa Shihab. Pasir kak disa. Quraish Shihab. Syekh Quraish Shihab ada bu. Cepon abba kak dinto ilsok. Mun ba ilsok katipon apa? Cara na kaangkui aben to kareng tua pa langsung. Lebih-lebih saya lakoi Jakarta. Panjenengan mun Paleman, mun reng tua na ngare aki. Ni kay ko ca aben to langsung. Mun reng tua na tandi PC atau lagi langsung kalaban astan panjenengan tanang panjenengan. Ni kay ko ca ilsok ketemu langsung. Panjenengan pernah mireng Haji Her tanggi, Ciher Mekasan. Beliau kayak itu jetem. Bapan seseda ebek tona SD. Gue lari barin kauncengan ke Mekasan. Iare lancor. Anggota nah tolai bu lebih. Majlis Riyadul Jannah. Sarang Ciher. Dan gue lepahatan sa kak dinto. Ciher. Kak dinto ya. Abek tak obeng panjenengan. Engki. Ngereng gue lepek tebek nah. Mulai dari ada catet cacantun gulo. Pahe catet ke bibi orang.
Marin pek tebakan beri apa saya ciher. Mangken ada ciher, enten gula tak pek tebakan. Tak kok rogi. Sabab ciher sakak dinto. Gojo. Pada benik kan ini banget. Setiap orang se aja jawab pertanyaan dan gula pasti beri PC sering ciher obeng 500.000. Gula akertak ilmate. Duh. Ya saya jawab lekanan 500.000. Are si hadir 500.000. Mun engkau deki cek rengkok si acara mah, are paling sakoni 5 juta. Dan gula nah. Ya Allah, gula acara mah kita mari nyon idin kiai. Tek beri sama sekali tak melo. Kare ngarep ciher kak dinto di antara kunci kesuksesan kambu ni kecepon, kambu ni kepiakit. Abi ni trauma seneng embu. Pokon king embun palebur kapi. Embun pacek seneng sampai ke luar negeri embu sekibah. Bahkan debu si viral ke Holil Yasin kasa sampai mun umpama kalau pai ta amit kambun mio keluar ajelena keluar ciher kak dinto depak ke Suramadu ya beli putar balik anapa nikah dari saking tak di makareng sepo mun letak tim kareng sepo beni namung aben sejeje tapi anak foto bekal jeje muka-muka sateje na bekal andi anak foto sesoleh bekal andi anak foto semuljah bekal andi anak foto sesoleh bekal andi anak foto semuljah teti anak foto sepecrah amin Allahumma lalu ya telok lah dah mah terus nomor situng telepon ke Besori Alwi ke Anas Besori Alwi napan telepon nomor situng bu nomor 2 nomor telok alhamdulillah beda online lama are pangasian dah mah terus cuma lebih sejam lanjut pengereng maki sampai gol telok mayu keng saya nom marah pagulan ni ke ustan der kiai sakadin ya Allah ya ontong empian celang manis paseras mana Ustad Ari terakhir ngereng pakon ter sarang Ustad Ari bismillahirrahmanirrahim secek terakhir manabi gula ben panjenengan tero andi anak foto se bagus pakon paparaten ka syekh paparaten ka kiai paparaten ka ustad anapa polana asyekh ka dinto ngangkat ka derajat sehingga Imam Ali As-Sabuni adabu fahifdu qulubil masyayikh wa tarkul khilafi alaihim sababun litaraqi ala al-matalibil aliyah dalam kitab Rawai'ul Bayan orang muktasareh panjenengan mun paraten panjenengan mun ajaga ate guru ngajina panjenengan mun paraten dek kiai maka panjenengan sababun litaraqi alal matalibil aliyah bekal dadi sabab kanggo tekina derajat kok Allahumma amin kok teh amin kok bi jare ngapa ungku dinare sallu ala Nabi Muhammad mun anak tak muljah maka ku laku kompoi mun kompoi tak muljah piyo mun piyo tak muljah krepek mun benik mun krepek tak muljah kerupek bekal muljah anapak mun amulja aki gula dak ni kamun ka kiai si viral amit ke Holil Yasin otaba ke Musli Adnan otaba kiai luar mau beli di luar kak dinto tak ko beter masyarakat panika akhlak pakun cek sopan mangkana ke Ghazali kak dinto cek leres pakun akhlak sanajan ka santre pakun nunduk kak dinto mungkin tema ini akan bersatu menuju berkah lagi. Oke, ini kak sesuai kiban tema, makanya gula nambah kak dinto. Sapora na bapak, mun beda kiai luar, ini mungkin tak kobeter, beda habib dari luar, piaki panjenengan penghormat na, ini bagus karena orang alim, karena turun Rasulullah, karena habaib, karena orang penter, wajib hormat sarang ajunan. Karena juga mah bagus dak ke potra-potra kawula ajunan. Tapi saporana dek ke guru ngaji ka ento jek teng enteng teng hi. Gula ajiling lagi guru ngaji ya Allah roskoros ya Allah. Lah nek kecorak tak ngakui skincare sekali ustaz ya Allah. Ya Allah enten. Ya mun buka alhamdulillah banyak sing ngakui skincare ngaran. Ya mun kek lakin banyak skincare wa. Nasa kuring dengan nangkah ya mun binin glowing geng silake talkah sallu ala Nabi Muhammad gula kauncengan ribarin kak dinto
Lada rem malah terus ya. Ribarin kain to kauncengan, mareh kol 11 malam dari majelis, tak bela pun ani shooting tak kok viral. Beda orang nyium katan gula, pes-pes tan gula. Ya bini-bini buklak ke. Mon pah bini si yombi gula. Umur 70 tahun. Aduh nyium kiai pancenengan ki dengu de kiai la acara muka-muka lancang umur kiai abtina nyon berokan ajunan kiai muka-muka anak foto pareng namulje kiai amin kan gula. Nangis panika cek ngurmat ke kiai dari luar. Keng nikah gula nangis kia beni pan apa sih nangis? Colo na beroko. Jo si nyium teh perhatian. Bayak agila pamari kelu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ni ketepak ke kiai di luar ke piyaki. Keng sengak ke guru ngaji nah. Papa deben lambe. Pacek ngaste tene ke guru ngaji. Katat ustad guru panika. Saya sebut masyai, saya sebut guru. Engki ustad. Saporan. Beni namung pondok pesantren Injilan. Engki. Beni namung kadis saya kocak masyai. Man alamani harfan wahida. Tebun Sayyidina Ali. Amit. Beni namung pondok pesantren Karongan. Amit. Beni namung pesantren sebeda neng Cirengwan umam. Beni namung kak dinto. Tapi guru ngaji juga masuk ke guru. Saya nggak kepiaki serang pancenengan tenghi. Pancenengan ngunceng gula semangken panitia. Paringi 1 juta umpama. Guru ngaji ini beri 1 juta kia. Mun tak putak deki kalah kunai. Terus tenghi. Pancenengan pernah mireng Kiai Sepo Karongan. Asmana Kiai Alawi Muhammad tenghi. Kiai Alawi Muhammad kain to karoman luar biasa. Sampai gula pernah kursus bahasa Inggris ke Pare. Kain to, where are you from? Saya kata itu. Tanya aki sareng nak kana orang luar, orang Inggris. I'm from Madura. What part of Madura are you? I am from Sampangs. Wow, you know Kiai Alawi Muhammad? Yes, I know. Apa artinya? Pada tak tahu dia. Saya kata itu. Ajunan dari Madura, engki. Madura kak dimah, Sampang. Oning kaki Alawi, engki. Ke Alawi kan tokoro mana sampai ke internasional. Nah, apa kuncin ke Alawi tadi? Ke Alawi tak aniat detik Kiai Karongan. Punten ke Alawi tak aniat. Bahkan karena kakan sede pun tabrakan nang Sampang ke makmun, pah gente ke Alawi karena subung genten pole. Ke Alawi kan tu papah bisa karamat sampai mangken pesantren agak dinto raja kapi. Foto-foto na mulja kapi ke Alawi kak dinto. Beni pun apa kuncin ke Alawi ternyata ke guru kak dinto cek nalpen. Sampai haul kak di Seki Alawi sampai mangken kan sana pa polo serabu dek ke Karongan sampai sapon apa saya sebeli sareng Kelawi untuk ngehole guru na asmana Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki tang hileras tang kak dinto hole raja anapa dari saking ngamri sambung na ke guru ke Alawi sampai mangken padahal pesantren salah pakun cek maju na abangun pesantren pole nyusokah nang kak di makatapang gabara raja kia Rafah mirahil mangken raja kia kapi sakak dinto anak poton anak apa sebab kak dinto bengesepo si asmana ki Alawi ka ento ka guru cek ngastetena mangkana sakoni banyak kada hikman na sakak dinto bapak pikir katipan apa kang kui baaben ka ento andi anak mulja paparaten dek ka guru-guru lebih-lebih tat ustad kak dinto sengkel amba beda nyanyian cek viral lah saya nyanyi kak dinto Sunan Derajat mantona Sunan Ampel saya jeraki nalekan dakwah beni pun apa namung situng di antara na ingki kak dinto katipon apa masyarakat sing hormat pakun kareng andi ilmu sing hormat dek ke kiai sampai ikan nyanyi sa kak dinto Joko pentelayo tel telatilo ayu lo lupis mambo ayu bu bukat tenung ayu nong ko sabrang ayu berangkat ngaji ayu jimat rojo ayu Joko pentil ulo ilo Oning pernah pabuntan pernah perang itu hi? Pernah mirang. Alhamdulillah. Nih kegenteng Joko Pentil. Napa arton Joko Pentil? Ja arton nak colo re kana. Joko kak dinto artena nak kana si kita abini. Mun Pak Jokowi mare. Anan wa teti wakil presiden. Joko kainto nak kanak siki nyusoh kocak Joko Pentil. Anapa me kocak Joko Pentil? Karena nak kanak tak kira tedung, mun tak sambil nyusoh dek ketil pentil embun mun lamba. Bahkan tangki
Meskipun lah marenyoso nak kanak tak kira tedung. Kimun mangkin osom YouTube mati aki YouTube lah tedung nak kana. Mun lamba tak kira tedung maki marenyoso. Mun tak sabiset meset de ketil pentil lembul. Meset sakento sampai kol 11 malam. Akhirnya kan nalas sombu bah tedung ngerok ya Allah. Inalaikan adan subuh. Allahu Akbar. Nang masjid kadung dula sar. Aduh ku tak apa tekerja. Ya Allah. Coba malam masih nak kuni keni ya Allah. Satya mak raja pangeran. Celing bani din Joko pentil lah sinaku. Pah tepak ka din Joko pentong ah. Padahal arten ka ento bagus mayu Joko pentil ayu til tilatelo mon andi telah mayu gibah. Ayu lu lupis mambu napa lupis ka ento nagi pes lupis lopes. Mon canteng sumenep nagesari guleri barin kaun jangan kata pote sumenebun murreja. Nelekan ada pak masa kan itu ngireng kiai atau rena ke nah ekwa. Nah apa naga jangan gula saya enggak muni sampang naga kan angling dharma ka salambo. Gula leng katoleng kan nah apa naga sare nah ekwa. Oh bener debun Sayyidina Ali jangan gula. Man arafa lughata qaumin salima min makrihim. Whoever understand the language of people, they will escape from their slice district ekwa. Barang siapa yang faham terhadap bahasanya satu orang, inna maqoli rahmatan fi Allah. Atau tahu bahasa Arab, tahu bahasa Inggris, maka akan selamat dari tipu daya manusia. Dari kak dinto maren ajar kak dinto Al-Qur'an hadis, ke pesantren, ajar bahasa ni kegentang, takut tertipu ngan gula, nakenah iku. Mayu mun andi nagesare, mun andi jajan buntu, mayu atau ragi ke guru ngaji naik. Buka tenung ayu nung ko sabrang, mun andi nangkap. Wah beda tedung bolan. Atau ragi mayu nangkana ke guru na. Ayu berangkat ngaji, baru pas berangkat ngaji. Napa berangkat ngaji? Jimat rojo. Napa jimat rojo? Al-Qur'an, hadis, ekocak jimat rojo. Ayu jojo ko pentil ula ilaha illallah maren aja apa nyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kagentang bapak artinya pendekatan dek ke guru. Cuma pandepak kamu teksare kalentang pahyo belagu panika mon lambe. Tangki. Cak gula sampai mangken mulai kene tak lupa. Impen bimbu sakan ruru anan koceng mun tak tedung bagia koceng ruru anan koceng mun tak tedung bagia koceng bede seketika itu tadi ambui cek sampai lagu Joko pentilin Sunan Derajat yoba ketipu napa kok tekos juling ayo ilang ayo kapi mayu kah tekos juling ayo ling ayu lar, ayu so, binin saparo kana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Korang, enjak jaya sapa orang lah. Ku bawa senyummu pergi, ku tinggalkan jejakku di sini. Semoga kita berjumpa lagi. Jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Jika ada janda kembang boleh saya menikah di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.